Добрый день, дорогие друзья! 同学们好， Мы продолжаем изучать китайский язык, и сегодня урок ведут преподаватели Института Конфуция при Бишкекском государственном университете. Я Саганалиева Чилдыз и моя коллега Тенгличе. 我们是来自新疆大学比什凯克国立大学孔子学院的汉语教师。我旁边的是朱乐德兹老师，我是邓老师。 А также у нас в гостях наши дорогие гости, ученики учебно-воспитательного комплекса школы-гимназии номер 62 Ханшанов Алихан и Борошева Алия. 大家好， Учебник, по которому мы будем заниматься, это легкий китайский, 4-я часть. И сегодня мы начинаем изучать 4-й урок, и наша тема «Моя школа». 我们使用的教材是轻松学汉语第4册。我们今天要学习的内容是第4课，我的学校。 Итак, урок начинаем с изучения новых слов. 我们一起来学生词， Сейчас, ребята, повторяем за Дэн Лауши. 请跟我读前、前 Перед, 前面、前面 впереди, 电脑房、电脑房， компьютерный кабинет, 后面、后面 сзади, 池、吃 пруд, 游泳池、游泳池 бассейн, 卖、卖 продавать, 小卖部、小卖部 магазин, 厕所、厕所 уборная, 这儿、这儿 здесь, 学校、学校 школа, 体育馆。体育馆 стадион. 我们再读一遍： Ребята, сейчас еще раз читаем за Дэн Лауши. 前、前前、前前面、前面前面、前面电脑房、电脑房电脑房、电脑房后面、后面后面、后面池、吃池、吃游泳池、游泳池游泳池、游泳池卖、卖卖、卖小卖部、小卖部小卖部、小卖部厕所、厕所厕所、厕所这儿、这儿这儿、这儿学校、学校学校、学校体育馆、体育馆体育馆、体育馆前面。前面 Впереди, 我走在爸爸妈妈前面，我走在爸爸妈妈前面 я иду впереди папа и мама. 后面。后面 Сзади, 爸爸妈妈走在我的后面，爸爸妈妈走在我的后面 папа и мама идут позади меня. 电脑房。电脑房 Компьютерный кабинет. 我的学校有电脑房，我的学校有电脑房 В нашей школе есть компьютерный кабинет. 游泳池。游泳池 Бассейн. 我在游泳池里游泳，我在游泳池里游泳 Я плаваю в бассейне. 卖。卖 Продавать. 他卖的香肠很好吃，他卖的香肠很好吃 Сосиски, которые он продает, очень вкусные. 小卖部。小卖部 Магазин. 小卖部里有很多零食，小卖部里有很多零食 В магазине есть очень много продуктов. 厕所。厕所 Уборная. 前面是女厕所，前面是女厕所 Впереди женская уборная. 这儿，这儿 Здесь. 这儿有一座塔，这儿有一座塔 Здесь есть одна башня. 学校。学校 Школа. 我要去学校上学，我要去学校上学 Мне надо идти в школу учиться. 体育馆。体育馆 Стадион. 学校的体育馆很大，学校的体育馆很大 Стадион школы очень большой.
接下来我们一起做游戏，看图片猜词语。 А теперь, ребят, поиграем в игру. Смотрите на картинки и отгадайте слова. 这个是小卖部、对小卖部，这个是游泳池、对游泳池，这是厕所、很好。这个呢？学校、这儿对，体育馆。非常好。 Отлично. Хау. 接下来我们来认识方向。 А сейчас, ребята, у нас здесь новые иероглифы. Обратите внимание. 上面、上面、 Сверху, 下面、下面、 снизу, 左面、左面、 слева, 右面。右面、 справа. 现在让我们再读一遍： Давайте прочитаем. еще 上 раз. 面、上面、下面。下面、左面、左对面、，最后一个右面、右面、里面、里面、 Внутри, 外面、外面、 снаружи, 前面、前面、 впереди, 后面。后面。 сзади. 现在我们来说一说， Итак, ребят, давайте поговорим. 杯子在位置在哪儿？中子，对，桌子的上、非常好，上面。杯子在桌子上面。 Прочитаем за Дын老师. 杯子在桌子上面。对，很好。下一个，我们说文具在文具在文具盒 文具盒。里面，对，非常好，在文具盒里面。小狗在哪儿？ А собачка где? 下面、哪个下桌面？子下面，非常好，小狗在桌子下面。长颈鹿在， Жираф 左 находится 面、非常好，长颈鹿在左面。河马在哪？右面，非常好，河马在右面。我的右面是谁？这里是老师，非常好。朱乐德兹老师的左面. 是谁？这老师。非常好。 Итак, ребят, сейчас будем учить новые иероглифы. 我们一起来写汉字。我们今天要学习的汉字是学校。 Итак, ребят, иероглиф 学校. 我们先来学，我们先来学学字。等一下，我们先来学学字。 Итак, ребят, сейчас научимся писать иероглиф 学. 我们先写学的拼音。 Напишем сперва транскрипцию 学. Тон поставим. 很好。我们写第一笔点， Итак, первая точка. Точка. 第二笔点我们点在竖中线上。 Где вот как она показала, вторая точка должна находиться здесь. 第三笔撇， Следующая, это откидная влево. 第四笔点， Потом идет точка. 第五笔横钩， Следующая, горизонтальная с крюком. 第六笔横撇， Следующая, горизонтальная, ломаная с откидной влево. 第七笔竖钩， Затем вертикальная с крюком влево. 最后一笔横。 И последняя черта это горизонтальная. Получилось? 可以展示一下你们的汉字，写的不错。很好, отлично. 我们来学下一个字笑。 И следующий иероглиф это сяо. 我们先写笑的拼音， Давайте напишем транскрипцию сяо.
好的，我们写第一笔，横。 Итак, первая черта горизонтальная. 第二笔，竖。 Вторая вертикальная. 第三笔，撇。 Потом откидная влево. 第四笔，点。 Четвертая черта это точка. 下一笔，点。 Точка. Пятая точка. 再下一笔，横。 Потом горизонтальная. 撇。 Откидная влево. Затем идет откидная влево. 下面点。 Точка. 再来一笔，撇。 Откидная влево. 最后一笔，捺。 И последняя черта откидная вправо. Получилось? 写完的同学可以展示一下你们的汉字，写得非常好。 Отлично. И на этом наш сегодняшний урок подошел к концу. 以上就是我们这节课的全部内容。好，再见。